Tréis de Láirge agus Tipperary champíní rathan na héir na lí an chláir bhí deisiúntaach chuir an trío háit go múna bhaintach. Cúchah a clúra áit a gréibh na héir na níag. Más macatíir a hamon trátrachta. Wij komen gavestachert sa. Slúa má baile hesteach an gantsa chluhanna bhór an gáirn. Seoir luan is fachtige. Port Largan son scuile sé fé scór an sa Jamie Barron an Counson titim garra stigam eile bhád a dain séar a buintle seo. Ha seans luan sa aige Port Largan bád a fachtacha. Stephen Bennett a bhí stigan son. Your hód fada chur isteach aige Jamie Barron agus well. Counson crechna isteach sa bád aige Stephen Bennett. Is sé danna hástar fad hís an son ar a Dave Lean leis a túsa. Rís Port Largan bochtan de bishí. Hásta héna dóchar sus ar chlár a scór agus seans eile sácha. In Counson a fiochan go má beag a brop ball amach den order ríist. An a hús chur leis a gluthe cá héna tían is ar chlár a scór ceann eile fachtaige Kevin Mahoney. Iarcht don Dave Lean in ish. Le Huberdorn scór halt an son Counson a fiochan danna Yasser Fads ag Harrison Drasnán ó Jason Ford de Babhta son. Rhys Shelley leis a buc amach ra sé fada. Tuigh Counson congrach den lína fé hen ceann an a bhór chur síos san aige. Atlanta Sussige Billy Nolan. Rhys mach fada John Orna Parkinson. But Larga mach leis na passan na gairid an Sonny Dolan go hen lách na bheith sanna dhéanamh cut. Chance Rhys to get Huberdorn sa the Garrett Cheat and Sugus Sarah John McGrath is scuile sé fé scór and Sugus Harrison Drasnán. Nolan a ríist. Kevin Drasty stand Brishan sa. Stephen Bennett a ríist agus Kevin O'Mahony in the Machtan Orda. Is a fachta har Ashen ríist tácha. Shaska slot amach on Maudis and Counson Hurling. Harrison Drasnán ceann eile as fachtaige Michael Kiley. Rhys Nolan, sin buc amach sin isteach sa spásach. Tipperary in the Costantori Rohapig and son Brian O'Mara déanamh go man Counson na chátar náis. Rhys sus go dtíon lína lán sacha há dain séarach stigin son Rodí goscuil suastan sa Huberdorn más féidir le spás ag an gáilt agus stracha chun talún an son. Bhí facrátig an réitóid a Harrison Drasnán an son ag John McGrath. Bhí dúirt a réitóir feic an éachar bhín láimh chur an Lord an son ag Rialan van Táistin úsáid ag chun spóideach go maithe an son. Go mé cearcnach buc Éiric Brunton son ach dúirt an réitóir é sin. Ceann na bháin fachtaige Jason Ford ón Dave Lean chun an tarna ceann na gáiltin sa sa chéad agus héachar sin ceann eile chur a Harrison Drasnán aige agus scíleann úsáid an son aige. Ríist Port Largan le tús má chur leis an darna lehad sa. sé Tipperary há dollar nun siad sos rudí fiochan dain séireach á scór eile tachtan sa Andrew Ormond tá sé seo déanamh díal ar fad timp le park inniu. Anile congracht an lína dahad a cúigad san. Sé Tipperary há bochtan de síos a chluithe a godísa gan tamachchan sanna cut a chu ríist fachta ar naise. Joel Orna Parkin sanna go dar a lines déanta go maithe Conson chur síar an san. Joe Farha gimmer to Lorna Park leis Tróna sin Paddy Levy agus Harrison Drasnán bhí sé sinna tastáilmhatha. Machchan sinna John Tablino Mara ríist sin Conson is a chlanna brúach chud éid ríist seachas a láir ráise ach Is a bheith an sinna Port Largan and Counson na fiochan go maithe bhfuil inis cá Harrison Drasnán ceachtain níor beag ar siúil an sacha Stephen Bennett Babhta san a ríist sin le fachtacha Tipperary Park a ríist an féidir le ceann na scuile chun cíine sa WPC beag níos cruúin is le cúpla nómata nuas. Paddy Levy siad stoppa chur leis an scóir sin ach ní féidir stoppa chur le Noel McGrath. Harrison Drasnán. Luchtan sinna get Dara Lyons scuile sé féin ceann sa ríist is héachar sin an Counson na fiochan danna as a fad. Harrison Drasnán aige. Cúpla ceann eile tastáilmhatha. Rhys scór deas chur sus go Huberdorn san nád fiche séas mór a méid é sin. Chance fós go Port Largan sa chluithe sa taig de Borca seacha Joel Orna Park a ráise. Chance again fear dain séireach inis bíonn sé seo amach timp le parking a chaon áit sin Jamie Barron and Counson na fiochan go maith. Should Gary le seo ríist Bert sa bheith an son aige Rhys Shelley chun an tuc amach sin a hógan chuatha. Bhín feicátar inis a chail scór a bhain sin a tastáiló. Port Largan más féidir ó teachtain íar dhéanamh a dain séir a buint le seo isteach a ríist óhfuil bád eile le teachtain sa cos céim tócan son scuile sé fé bád agus há sé déanta aige ó sin ó Donoghue sin éon bád cinúnach an is tócha chun bearna oscailte ríist ar chlár a scóracha. Ríist brisin ar hóid san áit ceart ag an am ceart an scríocht na sé stiigige ó sin ó Donoghue is a seach sa bhád leis.
Bern oscailtear clár a scóir sa tá meachta stachar Láirge caiise den líor hóda gáiltar náiseach ní Joise den is Babhta sa mar a fear fórlan báde ha se chun scóir eile gáilta sa sin osí nó dunahu an Bern oscailtear is ní dólan go mé géon tachtain íarn sa hagan. Fadóg dearnach séte ag an réiteoirí leonmh agus tubardáin bocach an sa bhaile.